Chucky na céad de páiste ó scáilna éagsla an túisteart le chéile an léalna tríd an tionscadal le chéile tríhaltar. Is tógra é a tá chur fáil i cóirlinn na Gaelscoileachta, le cótheiscinte arbeirt a ar an phobal aontaachta agus an phobal náisiúnta tríd an chorsaide. Go dtíar an bon sprach a tatíh héir na ahaintras cótheiscint agus córinch a spragu idir na Gaelscoilna agus na scoilnála nach chéad, sé an scoil na réalaithe, scoil na mlánaithe, scoil na Fadastúnathe mar sin, agus céidirh a cruthú na roin rih. Bhíon deisic na daltaí bheith rint agus ag forbairt le na chéile ach bhíon deisic na múntrí sin fásta. Thar tréimhse ách seachtaine dean for éireach na gileige a haisc. Is éon cospóir an go dóg for caidreamh níos fearr idir na bunscoilna agus manscoilna, fréimhithe ar chomhéireach na teanga. Ga trí seachtain tuí na páistí le chéile le na staidir a phlé, tríd imeachtaí siamsúla. Tagan an dascoil le chéile agus deanan siad cardlan dramaíachta nó cardlan ceáil na ruds. Belfast comes from the Irish Gaelic Belfast. Current siad rangan ar fáil ar luganim natha, ar slintse, ar berlan na hairan, ar seanachas, béalages, ceáil, agus geta den teanga. A strike by dock workers, as you know. Bhíonn le Asheville Girls, Boys Model agus College First. Páistí scoile tantaí agus tá siad san ar an drama sonnanta. Má thugann tú idirthe stífa is féidir lá a ré a héanaí anna agus an tainolalas na bhrisú síos. I think the interesting thing is, our girls do not regard themselves as Irish, and actually one of the people who came in to work with them was a girl from the south, and their attitude was, you Irish. They didn't see themselves as Irish. So, getting this introduction to the background of the language brought it home to them that actually the language is all around us, the language is part of their heritage, and that they can relate to the language. Tá lás ar leith I buint leis an intar seo. Go háirithe nuair a ghlacann sé an dá hiú san áireamh. Bhain sé léargas donna daoine óga cáid ar siad a níos. Tá tugra chóirlinn na Gaelscoileachta a bhaoinú ag an chiiste idirnáisiúnta de éiring go dtí nulaigh na bliana 2013. Tá os cionn 300,000 punt chur fáil acu sa chiiste le na arbeirt. We're going to see it. Councillors still have the roads, but Tá muid gwathir deachal na scoilna seo, so tá sin deacar agus tá sé deacar ar fásta heachtar daoine maithe tá abad go isteach na scoilna agus na cardlanna nó na rudí seo dhéanaí ach tá muid teacht dá héir de réir a chéile agus tá sulang go na brein na rudí sin mas.